Nastavljamo sa jednim velikim projektom koji smo započeli 2022. godine. Radi se o asfaltiranju neasfaltiranih ulica u gradu Somboru. 2022. godine imali smo 56 ulica koje su bile neasfaltirane i tada smo krenuli u ceo ovaj projekat koji je predviđao pred svega donošenje planske dokumentacije, realizaciju komunalne infrastrukture, potom otkupa zemljišta, imovinsko-pravne odnose, rešavanje. To je bilo nešto za šta nam je trebalo najviše vremena, ali smo iz godine u godinu pripremali određene ulice kako bismo krenuli sa samim radovima. Trenutno se nalazimo u ulici Majora Tepića, gde se radi kompletno izgradnja novog sloja kako postajice, tako i asfaltiranja. Takođe nastavljamo sa Dinarskom ulicom, Svetog Nikole, Dušana Mudraka, nastavak Pavla Vujisića, kasnije planiramo i Bogoljuba Jeftića i braće Đulinac i vidjet ćemo još par ulica koje su u planu za ovu godinu.